kedam Karbi anglong and arat Aphan nili MOU alamthe kaningiji ninghang pen rat Aphan apachini lason henlo lake Elitum MOU alulo lasila bangso alamthe long Elitum achini lason henlo Elitum 1995 1st April MOU cheto lo सरकार पेन हाला बांसो हुद लो चेतक तुम के लासन हेलो ASDC KSA ला पेन DSC तुम सी कार्बी आंगलों अंसी लफान लामदन चेतक लो नसी ला बांसो लामदन चेतक लो हाला बांसो हुद कार्बी आंगलों ASDC रुलिंग होलो लपेन के आसाम सरकार AGP सरकार होती इलितुम लामदन चेतक लो नसी लगे MOU लाम alu lo lapen ke labangke chief minister popular command monto photo lo lapen ke labangke 30 department pu alam thila tok lo lapen ke la 30 department lo Elitum phanang ipila hello al son thongkep Elitum phanang ipila son hello daket tok lo son hello department for entrustment to the NC Hills and Karbi Anglong Autonomous District Council under para 6(2) of 6th Schedule to the Constitution of India. Posidak toglo. Nasidak na dun lason hello 30 department along Elitum hanja konang pila hello. Number 1 ke industry lo. Number 2 animal husbandry, veterinary. Number 3 forest. Number 4 agriculture. Number 5 PWD. Number 6 sericulture. Number 7 education, primary education up to the level for higher secondary education, adult education la education alam thilong la son hesi toglo. Number 8 cultural affair. Number 9 soil conservation. Number 10 cooperative. Number 11 fisheries. Number 12 panchayat and rural development including DRDA. Number 13 handloom and text. Number 14 health and family welfare. Number 15 public health engineering. Number 16 irrigation. Number 17 social welfare. Number 18 flood control department. Number 19 sport and youth welfare. Number 20 weight and measure. Number 21 food and civil supply. Number 22 town and country planning. Number 23 college education general including library. Service district museum. Number 24 land reform. Number 25 public relation. Number 26 printing. Number 27 tourism. Number 28 transport. Number 29 excise. Number 30 finance including sale and tax. Lasi lasan thongkep Elitum han power nang pilo lasi halabang sohut Elitum Assam chief minister Professor Kumar Mohanto Elitum han rada thengnu no dai tikang lo hala suhut Karbi anglong and silbang lo alangli 13 January 97 Karbi anglong lo panas and sil alangli wang si rada thengnu public meeting along si alangli power doan ta nang tim chu solai nu busi hala bang so ni na hodai tekang lo basi hala bang so hut
alu chetok stame Elitum yo ikegali heli kaman heli amu kichunang kitinang yang nang hemi yari ke manang tekok ke manang lasi ke yo ke apora hu kali hala sur stame lasi piniani Elitum 30 department Elitum ban na pida da phi bangke ya kong ko an market the ki bige ladak si power thang kap long si Elitum chu salai endu pusi hala sehut Elitum ban na dai tekang lo kardong